Shukor nakaslam jong unong san hima. Kakinhon yelek kai jong kalamari SC nonong ba shalong kalayo ban khur badra sendon ya kanam ladu ha kalempung yelek kai football ya kabala tip kom ka invitation knockout football tournament arhajar arpu aradu arpulai ya kabala pelong daga New Nongston Sports Social and Cultural Club. Ketika nam job jong kalamari SC kalawan hadian bakalala ban penlim no da shigul la not ya kakinhon yelek kai jong karib High United SC ha kajing yelek kai final persya kabala long Menta kesengi kekat santarik ubenai leber arajar arpulai hamadan New Nongston. By Justin number 4, Sanjini Dikar, Justin number 12, Demi Hunsi, Justin number 11, Don Bok Lindo, and Shuk akati kesengi ya kena man of the match layok ban kurdo don lat dingdo nakalamari SC. Haba pai kenyat syakati kejingi lekai final hapadang kita ki arteli ki kenhon hakati kesengi Nakaliang ka lamari SC nadu ka minit ka ba arpo kalahap banyakon datang shipho ngut kirang ilakay persya ya karib High United namar ka jing be no urang abgul uneto chaliu namadan ilakay hadian ka jing yo ban priang ka red card handai lingba ka jing kon ting e kalamari kalayo ban khor ya ka jing job Hagate kesengi UMLA MDC ke Nongston ba Gabriel Walang ulalong kumukongsan haga jingya dan langru sodar kasnong New Nongston ba Serali Rashid bat giwe kibala yo bansa mi kusna bakentup ya kasong pizza ka bah nyong laktingka syakala mari SC kom kala do bat lai laktingka syakari High United kom ka namram haringkat ki medal bat ki trophy. These are the substitutes. Jesse number 21, Riho Jesse number 5, Ricky Maudo, Jesse number 12, First, Songling Sinclair, 16, Noel Khan, and Jesse number 13, Alan Nongri. Coach, Igor Kongji, Assistant Coach, Lombok Rembai, Manager, and Jesse number 10, Donald Dindo. These are the substitutes. These are the list players for the Lamare SC Shillong. Jesse number 40, Nature Challenge. Jesse number 3, Burlington, Warlampe. Jesse number 18, One Bok Lang Lincoln. Jesse number 2. Lakarpa di fight TV Bakit Box tim Manuan Jenis Kemat